Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utu mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utu mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 26 z'ukwa gatanu 2025. Ni amakuru rero arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Nabonye abenshi cyane bakomeje ku kiganiro twakoze mu masaha mu gitondo, kikaba ari ikiganiro cyagarutse ku biganiro bigiye kubaho hagati y'uwitwa General Neva ndetse na mugenzi we Tshisekedi Chilombo. Hari amakuru menshi rero ibi bintu akomeje kugenda abivugwaho, benshi baravuga bati bagiye kuba bashyira hamwe, bagiye kuganira ku kijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kuba gihura n'ibyago bikomeye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu tuza. Bagiye kuganira ku kijyanye n'amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi, bagiye kugaruka kuri izi FDLR zimaze igihe nyinshi mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda abivugwa ariko kandi bose binatangazwa. Ubwo rero nyamuneka icyo nababwira cyo, ibyo tubazaniye muri ano masaha yo ku gicamunsi byo biraremereye, biragusaba kuza gutega amatwi. Mbere yuko rero twinjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi, nyemera rwose mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Abantu badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, badukurikira rwose bari za Australia, bari mu Bubiligi, mu Faransa, United Kingdom ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Nyamuneka ubwo utari wanakora subscribe, icyo usabwa nta kintu no guhita uyikora kugira ngo aya makuru atazajya gucika mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane rero, sindi butinde, munyemerere by'umwihariko duhite twinjira mu cyitwa amakuru. Duhere kuri izi ngingo zikomeje kugenda zigaragaza namaze kuba zandikwa ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hagati y'uwitwa General Neva ndetse na mugenzi we Tshisekedi. Turaje yenda tuyikomozaho n'andi makuru twamaze kuba tumenya kuri izi ngingo, turaje tubyinjiremo turebe ese bimeze bite. Turaza gusimbukira hano muri Bujumbura. Hari amakuru mu kanya gato amaze kungeraho yemeza yuko rwose ngo ishyaka rya UPC ndetse n'ishyaka ry'uwitwa General Neva ngo umuriro watse, ibintu byakomeye, bakomeje guhangana. Ndetse iri shyaka ndetse n'andi mashyaka agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, amakuru mfite rwose ngo nuko ashobora kuzahuza imbaraga kugira ngo aya matora atongera kwegukanwa, witwa General Neva atongera kwiyegukana. Ndabona hari umuntu uri guhamagara gato kabisa, ariko nyamuneka ibintu birakomeye. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose bitangazwa. Ubwo rero rwose birumvikana yuko turi bugaruka hano za Cibitoki, turaza kurebera hamwe tibira amakuru arimo agenda haturuka. Hari byinshi bikomeje kugenda bihavugwa ndetse binaturukayo. Hari amakuru namaze kumenya rwose ikijyanye na FDLR zikomeje kugenda zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga mu buryo mwese cyangwa ubundi. Muraza kunyemerera by'umwihariko twinjirane hano muri ibice byaza Uvira, turebere hamwe ikijyanye n'Abarundi birimo biravugwa yuko rwose bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane. Abarundi benshi ubona ko rwose muri no minsi bari mu kintu nakitwa ibibazo bikomeye cyane kubera uyu mujyi wa Uvira ukomeje kugenda ujya mu kangaratete. Turaza kubikomozaho, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tuba updatinga gatanu kuri gatanu, tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi. Muraza kunyemera rero tunikarage rwose ahitwa hano za Gitega, turebere hamwe ibya CNDD FDD nabyo bikomeje kugenda bigaruka ndetse binavugwaho cyane. Amakuru tunafite nuko rwose isaha ku isaha iyi CNDD FDD ishobora kuza kwikoroza nyuma y'uko hari abanyapolitiki benshi bakomeje kugenda birukanwa mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero gatanu kuri gatanu, nyamuneka icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka duhite twirukanka cyane. By'umwihariko duhere kuri ibiganiro bigomba guhuza uwitwa Tshisekedi ndetse ibiganiro uretse kuba bibuhuze uwitwa Tshisekedi bikaba biramuhuza na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva. Ni ibiganiro rero bikomeje kugenda
bigaragara, ariko ibi biganiro muri uku kugaragara by'umwihariko bikanagaragaza ikintu gikomeye. Hari byinshi birimo biragenda bigarukwaho bishobora kuza kuganirwaho by'umwihariko muri iki kiganiro, ariko ibi ngibi navuga yuko n'ubundi harimo kuba igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu bintu nakwita yuko ari byo gushyira ibintu ku murongo kugira ngo habe hakongera kuboneka amahoro n'umutekano. Ikindi kandi gishobora kuza kuganirwa muri ano makuru ni ikijyanye no kuba situwasiyo ikomeje kugenda rwose bahatari mu bice by'umwihariko byano muri Uvira. Baraza kubiganiraho, baraza kuganira kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, bari bugende baha umurongo 5 kuri 5. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nakubwira cyo ni uko ubu tuvugana ibi bintu mu gihe byaza kuba ndetse bikanashyirwa mu bikorwa, hashobora kuza kuvuka ikibazo gikomeye cyane. Yes, kwirukansa cyane rero sindi butinde, reka duhite twirukanka cyane ndetse ibi bintu tubyinjiremo neza. Ni ukuvuga ngo hagati aho igihugu cy'u Burundi murabizi ko gifite amatora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2027, ndetse aya matora akaba ari amatora navuga yuko agomba kuba yujuje ibisabwa kugira ngo uwitwa General Neva ayatsinde nk'uko mugenzi w'i Kongo yamushyigikiye nawe amatora akaza kuyatsinda mu buryo bwiza. Ni ukuvuga ngo rero n'ibintu nabyo bintu biraza kuganirwaho, ariko mu makuru n'ubundi dufite nuko ibi byose bikomeje kugenda biba hano ngaha rwose ari bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda n'ubundi bigaragaza yuko nubwo ibyo byose biri bube hashobora no kuza kubaho ibitero bikomeye cyane, tukabona ivumbi ryatumuka hagati ku mpande zombi. Ubwo rero rwose nyamuneka ibintu cyo nababwira cyo birakomeye. Ibi rero twari twanabigarutse mu masaha kare, ntabwo turi butindeho, ahubwo munyemerere mite nkubita mbangura, by'umwihariko mite nkubita mbangura tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice byano muri za Uvira. Ni Uvira kugeza amagingo agikomeje kugora abarundi barimo barakubitirwa hano muri Uvira, ndetse abenshi bagakwira umushwaro bagahunga. Ndetse no mu makuru dufite nuko icyitwa umurundi mu gihe cyose ari bukomeze kugenda by'umwihariko akora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo yigira imbere, ibi biraza kugomba kumugiraho ingaruka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ibi rwose ni bimwe mu bintu biraza kumugiraho ingaruka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi bitangazwa kuri abasirikare b'abarundi benshi bari muri Uvira, ndetse abenshi bakomeje kugenda by'umwihariko banakubitwa izakabwana ku rwego ruri hejuru, kuko nahoze mbona rwose n'abatangiye kugenda bahungira mu gihugu cy'u Burundi, bamara guhungirayo ahasigaye ugasanga barafunzwe bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke. Naho FDLR nazo mu kibira hano ziracyakomeje imyitozo, urabona ko situwasiyo ari hatari, ndetse ibintu bikomeje kugenda bihindura isura muri rusange. Urabona ko rwose uko byagenda kose dushobora kuza kuguma tukabona ibintu navuga ko bidasanzwe, ari n'ijwi ritoya tuje tukabashyiriramo naryo rwose mukaza kuba muri kurikirana 5 kuri 5. Bayimaze muri ivyo kandi turashobora kubibona mu Burundi, aho kuva kuri Petero Nkurunziza imyaka 20 igiye gushira, n'abantu bahama bavuga ivy'amoko, bahama bavuga ngo barakubiswa amakudeta, bahama bavuga ngo abatutsi, ngo abahutu, bagashiraho amakomisiyo, ibintu bitagira mvura. Ugaca usanga imyaka 20 iraheze ataco bashoboye gushitsa ku gihugu, igihugu kikaguma mu bukene. Murabona ibintu byo gufungura 2 ku munsi ni ikibazo, usanga n'iryo rimwe hari batarishikako. Ugaca usanga ibintu byo kwivuza, ibintu byo kubona akazi, ifaranga agaciro, ugasanga barabura amafaranga yo kugura ibitoro cyangwa ama essence. Ugaca usanga rero ibyo byose baba bitwaje
ibindi bihugu bakitwaza ibintu by'amoko, kenshi baravuga ngo la politike ngo c'est l'art de mentir, ngo politike ngo ni ubuhinga bwo kubesha. Rero nico gituma twafashe inzira yo gukangura urubyiruko, kuko abanyapolitike benshi n'abasaza benshi nta myaka myinshi bagisigaye, ariko urubyiruko ruri hagati y'imyaka kugera ku myaka 40 nibo bariko barahabonera amagorwa, amahano biturutse kuri aba baperezida b'ibihugu vya Afurika bishira imbere bakikomeza ku butegetsi, ariko barananiwe kwishura ibibazo abaturage bababaza, irya terambere, bya byo kwihaza mu bifungurwa no gushorera mu masoko yo hanze, bwa buryo bwo kwivuza, y'amashure, ariko cane cane kwa kubona akazi k'abahejeje amashure. Ugaca usanga rero bobo kubera baguma basagura, baguma biba amakori, ubutunzi bw'igihugu, ama investissement, amafashanyo, ko bagenda bagurisha ubutare n'ibiki muri vya bindi bica mu bintu vya privatisation. Ugaca usanga rero ni ikibazo gikomeye, ugaca usanga baguma bajuragiza abaturage mu bintu by'amoko, mu bintu bitagira mvura, bitagira umumaro, aho kwicara bagatekereza, bakareka kugaburamwo ibice abaturage, bakareka kujuragiza imigambwe ya politiki ijejwe kubakebura. Ugaca usanga rero hari ibintu byinshi cane usanga bakarondera abansi muri za opposition, bakarondera abansi mu bihugu bituranyi, bakarondera abansi hirya no hino kugira ngo ntibabazwe ibijanye n'iterambere, ntibabazwe ibijanye n'ibibazo abaturage bababaza bya buri munsi. Rero ivyo rero nivyo twita ngo la politique c'est l'art de mentir. Nico gituma rero usanga urubyiruko rukwiye gukerebuka, bagahaguruka bakavuga batoya ibyo bintu by'amoko bireke, ibyo bintu byo kuvuga ngo ni igihugu runaka, ibyo bintu byo kuvuga ngo hari abansi, ibyo bintu bireke. Icara hamwe ukora ibyo twagutoreye, udushize ku iterambere ariryo buri wese yifuza, kurya gatatu buri munsi, kubona ahakika umusaya, kwiga ku buntu, kwivuza ku buntu, kubona akazi canke gushobora gushora imari yawe, umutekano wawe ugakingirwa, utuntu twawe ntitwibwe, ntiwakubiturire canke ntujuragizwe mu bintu vyo kuguma wakwa intererano z'agasakesake zishobora gutuma wa muryango wawe udashobora gutera imbere. Rero nivyo nagomba kuvuga, ariko cane cane hari ikindi kintu muri ino minsi cabisibije mu bihugu vya Afurika, ibintu vy'amashengero. Amashengero yarataye umurongo, uca usanga amasengero asigaye yigisha ibintu vyo kumanipira, nabo nyene bakaja muri ya politiki yo kubesha. Usanga barabesha abantu ngo Imana igiye kubaha ibi n'ibi, ugaca usanga bariko bariba, bariko baranyagana twa tundi umunyagihugu, umuturage yashoboye kwegeranya uvuye mu cuya. Ugaca usanga bariko baramubesha, basigaye bakora nk'abapfumu. Ugaca usanga barakora ibitangaza vya feke vyo kubesha. Ugaca usanga rero buriya amatorero yakagombye kuba igisubizo c'ibibazo cane cane bijanye na la sociale, imibanire y'abantu no kurwanya ibyaha. Ariko birababaje kuko ukuryo amatorero atunganijwe ubu, usanga ari ibintu des entreprises pour la promotion de la pauvreté. Nibaza ko ivyo burya iyo il y a beaucoup des institutions
zihari pour la consommation ariko zitagira ico ziterere muri la production, ico twovuga kongera umwimbu, ziba ari za entreprise qui promote la pauvreté. Imagine, ca wiyumvira rero muri kwe iyo ariyo yose y'igihugu